بره مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مطربین دیلیمان و پالیمان هر اجتمان دیلیمان و پالیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا تماشاوان هجا ايوار باش بناوي خوا عبد الباقي الحسيني وبناوي كيتيا قشتيا نيفسكار روجدموان كرد لسوريا اجل كردستان روجاواس خيراتني بودكم ام هيفيدارن ايشب ام شبك خوش دواري زمان وتوريا كردي ام درباسكم بهبره ميوان كي مني عزيز هي زي باشروي بيشكش بكم لبري وي ام تخوازن سباسية هوالي خود كنترول بكن ما مستسماعيل درويش هواكي مي هجاية دواري رقا هندني ركار دكن وهر وكي ديجي زي سباسية وتبع بكم كوام همي بهفره ام كاربن في خلق دولمان بكن ببرسن و بنرين و بيقومان مثلا زمان كردي برفرية لبالي هنا كي قوم ديرو كي وقرن ام كارن جدس بيكا افيستا زندا فيستا يا زردشت ام دس بيبكن او برتوكا يا كمين يا قلي كرد هقام حساب بكن باشران بين سر شرف نعمة يا شرف خانة بدليسي وبشتري أو نفشن كسن مين كلاسيك مينا علي حريري فقي طيران أحمد خاني ملاي جزيري وهروكي ديجي حتى إيرو رود نفشن انبيجن صد صالة بيستان قدما مالباتا بدرخانيان قال لكي كارك وخباتك دوف دريج دوی وارد کرن و هشتن کو زمان کردی وجین ببه زمان کردی جانک نو پیدا بکه بتایبت دما کمیر جلالت بدرخان او تیپن آرامی آن تیپن عربی اگم بیجن آن فارسی ورگراندن تیپن لاتینی پشتی وی دمه زخمت یعنی بابتک مزن جنیف ساندنن کردی چه بون بتیپن لاتینی ليدي سامش بيرنا كنكو فلكلورا ما كردي دولمند دوی واریده سه دستان می نافدار هنن اگم بیجن فرات و شیرین سیامندو خجه ممی آلان و ستیازین وكوا قلق هنن بطايبت ميفاني ما مثلا دولمند شوبان دي قلقي و دووا چیروک و چیوانوک و فلکلور و زارگوتنا کردی کتیه و گلک دانه هف امی پاش پرسی خود درباری به مسئله جی بکن ام بین دما آنا ایرو روز ام چندی ام وقت ملت کرد ام خودی لزمانی خود دردکوین
لهر چار پرچم کوردستان روشا زمانی کوردی دچه هاوی دیه دچه روشه دیه بێگومان یعنی دوا ساڵێن داویدە 20 ساڵێن داویدە زانگۆیان کوردیژی چێبوون و زمانی کوردی تێن خوێندن بە تایبەتی کوردستانە باشوور ئەم نزان ڕەوشە زمانی کوردی لە کوردستانە ڕۆژهەلات چییە لێ بەلێ ئەم دەزانن ڕەوشە زمانی کوردی لە باکوورێ کوردستان گەلێکی خراپە گەل لێ خودی دەرناکە بێ ئەوژی نزانم سەدەم چین ئەم کار دەمێژێ میوانی خۆت پرسن ڕەوشە زمانی کوردی لە ڕۆژاوای کوردستان ئەس باوەرم بەلکی باش بوو لە گۆر هەژمارە مە وەک نفوسێ گەلێ ڕۆژاوا ئەم چەندی لێ زمانی خۆخۆری دەرکەتن دەگەرگۆ زمانی مەلووی وڵاتیژی ئەم بێژن لە سووریا قەدەخە بوو لێ بەلێ گەلک مرۆڤێن هێژا ڕەوشەنبیر گۆدان زمانی خۆ پاراستن گەلک پەرتوک زمانی خۆ دەرخستن ڕۆژەمە زمانی خۆ دەرخستن حتا ئیرۆ ڕۆژی دەگەرگۆ زمان قەدەخەیە وەک فەرمی بوون لێ بەلێ ببۆرینن گەلک پەرتوکن هێژا دەردەکەون و نفشێک باش ji nivîskaran peyda bûye wegum got ez gelkî dirêj nakim ez yana mêvanê xwe bînim ser ekranê em ê slavekî em ê bi hev re slavekê lê bikin û paş re mênekî kurtejiyana wî jî bêjin mamoste Zeynalabdîn Zinar tu bi xêr hatî سپاس خودê xêr û xweşî bidewe û serkeftin ji cenabê te re û ji televizyona we û karmendê we re û ji guhdarê temaşevanê me re jî îşev em gelkî bextiyarin got mêvanekî qedir giran û buha wek mîna te bûye mêvanê Peyv TV û di programa Peyva Resendin سپاس dikim hurmet dikim ku we min layık dîtiye ji bona vê bernameyê bêguman em bi te serbilindin ji ber berhemê te pirin û te yek ji wan mirovên hêjayê ku xwedî li zimanê xwe derketin سپاس keko mêvanên ezîz temaşevanên hêja ez ê hinekî kurtejiyana mamoste Zeynalabdîn Zinar ji we re bêjim da ku hûn ke baştir wî naz bikin û em paş re pirsê xwe jê bikin Zeynalabdîn Zinar nivîskarekî Kurd e wergervan e lîkolînvan e gelek pertûkê wî hene wego me got hejmara wa dige 132 pertûkan bêguman hejmarek pir mezin e û kedek bi salan hatiye kirin û dema xwe tev daye vê meselê heta got ev hejmara mezin ji berheman peyda kir Seydayê Zinar di sala 1953 li gundê Hedhedka girêdayî bi navçeya Qubînê ve hatiye dunyayê Seyda got navê gund an navçê min şaş gotibû tu karî ji mir serraz bik çê dibe keko belê Ew 11 salan medresa Kurdî xwendiye paş re çûye îmam xîtab xwendiye ew xuye wek dibistanekê li Kurdistana Bakur heye yek mirov dibe îmam ew xwendiye paş re lîsa jî xwendiye yani heta sefa 12 bi zimanê Tirkî xwendiye piştî leşkeriyê 11 salan mamûrtiya dewletê kiriye bûye kar bi dest li cem hikûmetê ji 12 Eylûla 1908 ve dema got cunta leşkerî hatiye ser destdariyê tanî Subata 1984 Zinar mamoste Zinar 8 caran hatiye girtin û gelek cara işkence bûye işkence lê hatiye kirin Yekê Adara 1984 de dadgeha leşkerî 16 sal ceze daye ceza girtinê daye û 5 salan jî sergûnkirinê yani dibe ji welat derkeve 5 salan dûrkeve ew işkenceyên ku dîtine hemî di pertûkek xwe de bi nav kirine navê pertûka wî işkencende 174 gün roj
او بزمان ترکیه از باورم مامۆستا نەورۆ تجلۆ بله. ناونیشانەیە بزمانی ترکیە یعنی بله. ئەشکرا 178 ڕۆژان li zindanê de hemî wê pertûkê de hatiye komkirin. Paş re mamoste Zinar di dawiya 84 de berê xwe daye Swêdê û li wir bicî bûye. Piştî got li wir bicî bûye ketiye nexweşxaneya Xaça Sor ji ber gelek eşkencelê hatine kirin û li Stockholmê li paytexta Swêdê heta 1995 ewî derman û bo saxlem bibe tedawî bûye. Destpêka nîvsandina mamoste Zeynelabidîn Zinar bi zimanê Kurdî bû ku ew destpêka 1964 ev mesele şopandiye destpêka wî bi tîpên erebî dinivîsand wek hemî kesên me bi edebiyata Kurdî mijûl dibin lê ji 85 vir di dema ku hat Swêdê bi awayekî rêkûpêk berdewam kir nîvsandina bi tîpên latînî. Di 1985 xuya bû sala 1985 te xweş bû gelek tişt li wir kirin ewî bû xwediyê weşanxaneyekê bi navê Pencînar ew weşanxane ji bo çanda Kurdî li Swêdê hatibû avekirin. Zinar piştî gelek caran biborînin pertûkan dema ku kar dikir dwarê pertûkan bi tîpguhêsê an jî veguhîstina tîpan mijûl dibû ji tîpên aramiyan erebî dikirin tîpên latînî gelek pertûkên bi taybetî ew pertûkên klasîkên me yani ew navdarên Kurd yê got klasîk yê got pertûkên xwe bi tîpên erebî dinivîsandin ewî kirine tîpên latînî. Wek me got piraniya çîrok û çîvanokên folklorî jî ewî jî dane hev û kirine pertûk em ê ana bên ser wê jî em ê baraxivin. Wek me got heta îsal 2021 132 pertûkên mamoste Zinar hatine weşandin malperek wî heye bi navê www.pencinar.se yani Swêd. Em ê li vir bisekin mamoste heger tiştekî dî di jiyana te hebe menanî bi ziman tu karê fermo bike tu tiştna lê zêde bike gelkî baş e paş em ê pirsê xweş te bikin. Keko jiyana min zaf bi teşqele derbas bûye lê belê cenabê te bi Kurtî got hewce nake ku zêdetir ez jiyana xwe bibêjim ji xwe jiyana min di Google de di înternetê de li gelek ciya hatiye nivîsandin em dest bi mesela zimanê Kurdî, çanda Kurdî, folklora Kurdî bikin çêtir e. Bêguman diriya pirsadî zaten wê hinek kurta jiyana te jî wê bê xuya kirin û tu jî kare bidî xuya kirin. Belê rast e. Baş mamoste em ê dest bi pirsê xwe bikin û bêguman pirsên temaşevanan jî hin caran em ê li ber biçav bistînin heger pirsên wayî taybet ji bo mamoste Zeynelabidîn Zinar hebin an jî derbarî pertûkên wî axaftinên wî karî ji me binivîsîn em ê li vir ser ekranê bixwînin û em karin yekser pirsê we bigihînin mamoste Zeynelabidîn. Pirsa yekem me mamoste derbarî 132 pertûkên te an berhemên te. Zaten min li wan erî di gelek cûreyan denin yani di lîkolînê de dwarê lîkolînê denin di danheva folklorê de ye di warê wergerandinê de ye. Tu wek nivîskar te çawa karî bû di nav va hemî meydanan de melevaniyê bike? Pêşiye dixwazim vê bibêjim ez berhemê medresa Kurdî me. Emrê medresa Kurdî 1007 sal e. Cara pêşî sala 905 li Hemedana paytexta Kurdistanê
medrese ve biye. Medrese alema İslam'ı ev milleti ne Arab ku Müslüman bune hamuya be istisna medrese tene vek saziye ka dini bkar anine lebele Kurda medrese xwe wek zanîngeh bikar aniye gelek şaxên zanistiyê tê de bûne. Îcar ew kultura 1007 sal ez ji ber ku berhemê wê kulturê me wê çandê me ev ya wextê ku min xwendiye wextê ku ez 5-6 salî bûm 7 salî bûm pêşî min bi Kurdî xwendiye. Heta nî ez bûme 7-8 salî jî min nizanbû ji xwe zimanek bi navê Tirkî li Bakurê Kurdistanê ji me re serdest e. Încar piştî ku li Kurdistanê derfeta ku ez karibim bi rêk û pêk Kurdî binivîsînim tune bû vî çaxî carek sal 1981 bû min bi Kurdî bi yekî Kurd re xeber dida wî çaxî Batman qeza bû navçe bû kaymakam hat bermisekinî ji min re got hûn biborin got eşekçe konuşma yani hûn efûkin bi zimanê kera xeber nede. Încar çi cara ku ez dihatim girtin daîm digotin he tê bi Kurdî xeber dî ne kitêbê Kurd hene ne ziman heye ne elfeba heye hûn radibin siyasetê dikin. Încar di îşkencexanê da carekê not û neh roj îşkence li min hate kirin ez ketim halê qomayê wextê ku doktora ez hişyar kirim min sond xwar û min soz da Xwedê min got ku ez sax bim ez derkevim heta ku heyata me hebe ez ê xizmeta zimanê Kurdî bikim. Îcar ji ber ku min bi biçûktayiya xwe de min Kurdî xwendibû ez waqifê ser zimanê Kurdî bûm. Îcar wextê ez hatime Swêdê derfet çêbûn xwedayê mezin alîkariya dewleta Swêdê bike ez vî jî bibêjim derfetê mezin çêbûn ji aliyekî ve nexweşxana Xaça Sor ez tedawî dikirim ji aliyekî ve jî li ser zimanê Kurdî dişixulîm. Încar siyasetvanê me Kurdê Bakur 14-15 rêxistin hebûn min bala xwedidayê temam bi Tirkî xeber din çendî ku xwedidan Bakurê Kurdistanê çendî ku xwedidane ser zimanê Kurdî jî lêbelê nizam û zimanekî pir çewt bi kar dianîn îcar roja 19 meha 1984 min sê proje çêkirin yek min got ez ê klasîkên kurmancî wergerînim elfeba latînî da ev ciwanê me zanibin karibin bixwînin yek min got ez ê folklora Kurdî berhev bikim û ya sisiya min got ez ê çîrokê folklora Kurdî ji bo zarûka ez ê saz bikim da ciwanên Kurd zarûkên Kurd wan çîroka bixwînin. Îcar wextê min dest bi xebata xwe kir saziyên Swêdiya jî gelek alîkariya mikirin gelek saziyê Kurda jî alîkariya mikirin gelek Kurdên qenc jî hebûn bi rêyê badayî alîkariya min dikirin min ji aliyekî ve min klasîkên kurmancî wergerand elfeba latînî ji aliyekî ve min folklorê berhev dikir ji aliyekî ve jî min lêkolîn li ser babetê cuda cuda dikir. Ez vî jî bêjim wextê ez hatime Swêdê êşek li min peyda bû ez 10 sal ranezame yanî qet ez rane dizam ewha li ser kursî rûniştî bûm wisa çavê min dihate girtin bîstkekê û eşyar dibûm ez rane dizam îcar ev dema ku ez rane dizam şev û roj tev li ser nivîsandinê
derbas dikir. İcar tîbguhastina klasîkên kurmancî ji min re pir êsan bû. Çunkî wextê ez biçûk bûm, min vana tev bi dersîtî xwendibû. Ji ber hindê min di veguhastina wan de qet zehmetî nedikişand. Serê pêşî milba weşaxanê Kurda pirtûkê xwe dida çapkirin. Bi dawan min digot ma çapkin ez tut tiştî ji we naxwazim. Tenê wextê we çap kir 10-20 heb li bidine min wekî dinê ji xwe re bifroşin. Demek hat îdî weşaxanê Kurda çap nekirin kitêbê min. Yanî pê re negihîştin bi rastî ez bêjim. Rabû min weşaxana xwe xiste feeliyetê û min dewleta Swêd jî alîkarî dida min ji bo kitêbekê dema alîkarî dida min min kaxiz, filîm, mada şemîkal mivana distant mi 3-4-5 kitêba pê çap dikir. Încar bi vê xebata min cenabê te got 132 kitêb hetanî niha na 131 e hetanî niha 131 pirtûkê min ji çapê derketine êk û îmza min li ser wan heye. Ji van 32 hebin 33 hebin klasîkin û beşeke mezin folklor e ji xwe min 12 sal li ser folklora Kurdî be lêkolîn kir. Min 1710 perçe folklor bi dest xistin. Ji van 1710 perça 370 heb çîrokin. Di nav van çîroka de jî hinek jî çîrvanok in. Yani çîrokên Kurt in. Na, çîrvanok pir dirêj in. Çîrvanok rastî jê re tune tev edebiyateke vêjeyeke ji ber xwe ve hatiye afrandin bûye malê milletê Kurd û fantasya Seyda. Mesela di çîrvanokekê de 3 heb dunya hene. Derî li gorî baweriya dînî jî dibêjin 2 dunya hene lê di çîrvanokeka Kurdî de divê 3 dunya hene. İcar li hengê çîroka Kurdî navê Mirze Mihemed e. Ev Mirze Mihemed ji vê dunyayê derdikeve diçe dunya di duwa. Ji dunya di duwa diçe dunya sisiya û vedgere tê her 3 dunya jî li hev û dinê dixe. İcar ez antîparantez bêjim navê Mirze Mihemed Mirze berî ku Kurd bawerî bi zerdeşt pêxember û xwedakî bi tenê bînin 6 xwedayê Kurda hebûne. Navê yekî jî Mirze biye. Încar wextê ku Kurd biriya zerdeşt pêxember bawerî bi xwedakî asîmanî ê tenê anîne ev navê Mirze kirine navê lehengê çîroka xwe ya folklorî. Piştre wextê ku piraniya Kurda misilman bûne navê pêxemberê İslamê jî Muhammed aleyhissalatu vesselam bi Mirze Mihemed vekirine ana dibêjin Mirze Mihemed. Mesela Mirze Mihemed jî ji wê tê. Navê pêxember tê. Belê Mirze navê wî xwedayê berê ku Kurda pê bawerî anî û Mihemed jî navê pêxemberê ümmeta ola İslamê ye. Încar divan 370 çîroka de nêzîkî 100 heb çîrok min hilbijartin ê pir hêsanin ji bo zaroka hetanî niha min 45 heb ji wan jî çap kirine. Încar ji ber ku di îşkencexanê Tirka de diwan 8 cara de di girtina 3 cara de 178 roj îşkence li min kirine. Min navê kitêba xwe jî bi Tirkî wisa daniye. Min biryar daye ku ez ê 178 pirtûkên Kurdî biafirînim û piştre ez ê dest pê bikim. Eger ku Xwedê ji min re li hev bîne. Tu her bijî. Seyda eşkere matere ez li bir derfetê hinkî bidim bo tu bêhna xwe veke.
بەری هەرچی گەلک هەوا لە ژمەر دنیویسینن سلااو و ڕێز بۆ تەوا تایبەت خوشکە گەردەن میرۆ سلااو و ڕێژ بۆ وێ کەک هەواڵێکی نیویساندە بوو ناوێ باوێ محمود دەبێژ گەلک پەیوێن عەرەبی ناو پەیوێ وەدەنن ئەس دخوازم تشتێکی ژووی هەواڵێر بێژم ئەز بەرسەباتە بدەم سەیدا بەێ ژبەر گەلک براستی خەلکێ مەیە باکوور هەواڵێ باوێ محمود خەلکێ مەی باکوور گەلک پەیوێن عەرەبی کەتن ناو زمانێ وادە جواوەی کوردینن بلی کو کەسن کو مەسەلا شریعەتی خوێندن قورعا خوێندن ئەو دەزانن گو عەرەبینن لێ گەلک هەنێژی نزانن گو ئەو عەرەبینن ئیرۆ هەنێک کوردێ باکوور گوتنێک بمەر دەرباز بوو گو تهدیداتێ تورکی ژوەر گەلکن مگو منە تهدیدات بەلە عەرەبیە گوتنا گەفن گەفال مەدەکە گوارێ ڕاستە گوان بێ بنویسین کوردێ باکوور تێد ناگەن گەلەکی گوتنا تهدید کەتیە سەرێ واد و خلاص بوویە کوردی یعنی بەژبەر ڤیا وێژی بەرسەڤا کەکێمە باوێ محمود بوو مامۆستا تەگەلێک تشتێن خۆش و جوان تە گوتن ئەو قابەرهەم ئیرۆرۆ تخۆنێزیکی چێ وارێ ئانجوورەیەن تۆرەیا کوردی دبینە تخۆنێزیکی فلکلۆرێ دبینە ئان وەرگەراندنێ ئانژی ئەفراندنا چیرۆکان ئانا ئەس دخوازم وی ببێژم ئەس خەباتکارێ چاندا کوردیمە وەختێک و ئەم بێژین چاندا کوردی هەموو تشت دناو دەیە چمکی چاند یانجی کو ئەم بێژین کولتور کو بلاتینی دبێژین کولتور قانونا ژیانەیە ئانا li gor me Kurdên Kurmaç tiştê ku bi devkî têne gotin tiştê ku bi meqam nikil bi qafiye bi deng têne gotin em Kurdê Kurmaç ji wî re dibêjin kultur dibêjin folklor pardon lê belê Kurdên herêma sora Kurdên baban ji hemû kel û pelê ku însan pê re eleqedar dibin ji wan re teva re dibêjin kultur îcar ana ez wisa bûme ku mejiyê min hemû hicirkê mejiyê min hicirkê laşê min tebûne wek kultura Kurdî ana ez xewnê xwe jî daîm ez tiştê fantaziyê di çîroka de ez dibînim ez çiqas wextê xeber didim erê wî biraderî Mehmûd gotiye peyvên erebî hene lê belê gelek peyvên erebî hene ku ereb peyvê erebî dizanin lê belê ew ê Kurdî ne çûne ketine nava erebî heta di Qur'ana pîroz de jî bi gelek seda peyvên Kurdî hene ana kitêbek li cem min heye yeka erebiye navê wê nakê kelimetun arabiyetun kelimetun acemiyetun fi lugatil arabiyeti kitêb nêzîkî sed rûpeliye alimekî ereba nivîsandiye ji gelek zimana mînak nivîsandiye ji Kurdî jî 400 kelîme girtiye gotiye ev ketine nava erebî Qur'anê de jî hene lê belê ereb pê nizanin mesela peyva herkes dibêje kilîta Qur'anê Bismillahirrahmanirrahîm e ew peyva bi ya di serî de daçeka Kurdiyê ketiye wê derê çimkî biraderê me yê ku erebî baş xwendine dizanin di zimanê erebî de peyva yek tîpî û du tîpî tune ye ege ku hebe biyaniye xistine nava zimanê xwe peyvekê lê zêde kirine îcar ji ber vê yekê ez xwe malê çanda Kurdî û toreya Kurdî dibînim belê her bijî seyda mesela zargotina Kurdî an folklorê Kurdî bêguman gelek insan pê mijûl bûnin ez jî yek ji wan im lê belê du mamosteyên hêja hebûn Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl ewa pirtûkin gelek mezin gelek rûpel bi navê zargotina Kurdî zaten dihatin cema Kurdistana Rojava li wir didan hev folklor û dikinin pirtûk heye te ji wa pirtûka heye gelo çendî tiştên gotedane hev nêzîkî wan naveroka wan zargotina Kurdî din
هایا من گلک جوان هیه موان برهما تمام جی خواندیه کتابه که کل سر چاندا کردی فولکلورا کردی لکوی داره درکه از وی کتابه بدست خم از دخوینم آنها دوان کتابه ده لگور کرمانجیا می یا راستی یا پتی شاشی مزن هنه چمکی کردین وقت سوویتی کار دکرن لوی داره د زمان د آخفتنا وان ده دا چکین کو د کرمانجی ده تینه بکار آنین همه بیجه توننه او دا چکا زیده بکار ناینن یک یا دوا گوتنا زارگوتنا کردی بخواه شاشه زارگوتن yani آخفتنا کوته خبردانه ایجار gelek ciye dine jî van peyva kartînin lê belê şaşe geleke navê wan kitêba bigotana berhemên çanda Kurdî ya berhemên folklora Kurdî wê rastir bûna. Gotina biborîn Seydan gotina kelepor kartînin gelo çendî rast e. Kelepur anha di kurmancî de kelepur bi soraniye hatiye. Ez mesela wî jî bêjim وقتی که در 1936-38 ده وقتی که کرد و کردی در زاگونا عراق ده هاتن قبول کرنه ترکیه مداخله کرد گو دو تشتا گلکه هون نکن یک گو گله اون الفبا عربی الفبا لاتینی به کردا ندن فهم کرن و یک گلکه دنگ رادیو زیده نکه و نفسینور ترکیه و جبر هنده او زمانه کو جره دگوتن زمانه بابان یا کردیا بابان کو پشت ناوی دانین سورانی کرنه زمانه رسمی جبو کردا و رادیو جی پر کم کرن ایجار اف جبر کو لوی در که سورانی بو رسمی او تأثیر لگلک تشتا کر انا جبو کو سورانی ده پیوی نیرومی تون زاینده نیرومی توننه مثلا روجهلاتا کردستانی کرده باکور همو کجوان سعی کرن گوتن روجهلاتی کردستان کب سورانی دبیجن یا کرده باکور جی و ایه کرن گوتن روجهلات کردستانی لحالبو که راستیاوی روجهلاتا کردستانیه ایجا بصدا پیوی وها جو سورانی گرتن ایجار kelepur jî soraniye lê bi kurmancî kelûpel dibêjin. Yani ev firaq û tişt û miştê di nava malê de bi kurmancî dêjin kelûpel ji wan re. Belê ev te temam kir pirsek hatiye ji hevala me doktora Medya Şêxî aynı ew pirs min nivîsandiye wê jî ew pirskiriye ez ê îşte bipirsim. Ya ew dibêje danheva te ji folklor û zargotina Kurdî ta çi radeyê şûna xwe dê edebiyatên ku te afirandine kirine. Yani çendî şûna folklorê li we edebiyatê yê gote ji ber xwe ve afirandine çendî li we kirine. Ana ê ku min ji ber xwe ve nivîsandine ez vî bêjim من کتابek li ser medreseya Kurdî nivîsandiye bi navê xwendina medresê. Ev kitêb di 1994 de em çûn konferanseke sorbûna zanîngeha Sorbûn li Parîsê du heb profesor ez dîtim yek İngilîz bû yek Fransız bû her du jî bi kurmancî bi min re xeber da got piştî ev kitêba te derketiye گو کیفا مزافاتیه گو ام وک درس د زانینگهی ده جبو زاروک انگلیز و فرانسیزا ددن مدرسه کردی چیه گو حتا نها تو برهمک بلگه یک دستی مده تو نبو یاد دوا کتابه که من بناوه نمونه چاندا قدخکری نمونه چاندا قدخکری نفساندیه او کتاب لوبسالا زانینگاه اوبسالای اولگلک جیدن و کتابا درسی هاته قبول کردن درسا زاروکی کردا دان o kitêbe kadin jî ev kitêba hanekê navê vê kitêbê
di çanda Kurdî de 37 şaxên zanistiyê. Ev ya li Bakurê Kurdistanê jî ku li çend zanîngeha beşê Kurdî vebûne Kurdiya Kurmancî duan de wek materyala dersê hatiye xwendinê. Îcar ji xwe ew pirtûka min bi navê xwençe ku 10 cildin hemû ji folklora Kurdî ne ew li gelek ciya beşên di navê de gelek çîrokên di navê da li gelek zanîngeha û li gelek lîse û mekteba navîn wek ders ji zarokê Kurdan re hatine xwendinê. Mamosta mesela olî pirsên me henin hevalkî me yê hêja hunermendekî me yê hêjayê Xelîl Abdulqadir an Xelîl Qadir dibêje çi bandora olî di çêkirina efsaneya de heye. Gelek efsane cem me henin yani ew çîrokên fantasî pêşxeyalê mirovan hatin afirandin. Gelo ew tesîra olî li ser we heye an? Belê tesîra olî li ser wan heye. Mesela serpêhatiya Siyabend û Xecê Belê. Wextê ku min ji xwe destaneka meşhûr e Kurd tepê dizanin Siyabend ji bajarê Silîva ji deşta Silîvayê Xecê jî li Rojhilata Kurdistana îro ji eşîra Şikaka ye. Wextê ku Siyabend yekî sêwî biye apê wî ew xwedî kiriye wextê radibe ber bi Rojhilata Kurdistanê ve diçe di rê de daîm galek heye xwedîtî lê dike. Încar Kurd dibêjin Xocê Xizir jê re. Yani ez vî bêjim însanê ku bawermend be çi ol be firq nake dixwazî bira ola Muhammed be ya İsa be ya Musa be ya Zerdeş pêxember be wextê dikeve tengasiyekê pêşî îmdada xwe dide hewara xwe digîjîne pêxemberê xwe û yan jî Xwedê. Îcar ji ber vê yekê di fantaziya de gelek tesîra erênî ya dînê cuda cuda li ser însana çê dibe. Bi giştî dikarim wiha bibêjim. Her bijî. Mamosta tiştekî dî yani ew qa dwarê hemî coreyên toreyê tenîvisandin. Îro dema îro berê xwe te dayî ku çi navdestê te heyê ti ser çi xebar? Anha ez tu carî ez xebata xwe ranawestînim. Yani ez di nava ciyê xwe de razayî me jî mesela maseka piçûk li kêleka ciyê min heye defter û qelem li wir e wextê ku peyvek tê hişê min hema eradibim ez dinivîsînim ji bo ku ez ji bîr nekim. Ana xebateka min li ser ferhengekê heye ferhenga min navê wê midaniye ferhenga bêjebêjê bi kurmancîye hetanî niha heftê û 5000 peyv min berhev kirine û mesela dibêje nan çi ye zarokê me nizan nan çi ye ez şirovet dikim nan çi ye pîvaz çi ye ez şirovet dikim ku pîvaz çi ye panîr çi ye îcar vêga çima min dest bi vê xebata ferhengê wiha kir sedemê wî ev bû min hemû ferhengên ku bi Kurdiya Kurmancî hatine nivîsandin berhev kir nimêze kir hema hemû ka ji hev û dinê kopî wergirtiye. Ti peyvê ku di nava xelkê de têne bikaranîn kesî zêde bikar naniye. Mesela peyvek ferhenga Elî Seydo Goranî em birênin ya Doktor İzolî gelekê din hene em dirênin hema hemû ji hev û dinê hatine kopî kirin lê belê ji ber ku ez bavê min meletî dikir em li gelek gundageriyan e em di nava xelkê de dijiyan têkiliya me rojane bi saeta bi gavê bi Kurdan re hebû peyvên ku xelkê me bikar dianî min mêze dikir ku di ferhenga de tune bû
من بریار دا کو از فرهنگه که چیکم کو پیوین کردان تیده هبه نه او پیوی کو روشنبیرا نفساندیه او یک یاد دوا از هیجیم لسر کلاسیکین کردی لیکولین دکم از دگرم کلاسیکین کردی روش بروش از بدست خم و از وان وردگرینم الفبا لاتینی و وک ارشیو ددمه چاپ کرن شخواه اف 20 ساله ساله 2000 ور به وک فروتن من کتابه که تنیجی نفروتیه از تنه وک ارشیو چیت کم به پره خواه 100 حب 200 حب از چاپ تکم جنک سازیار دیاری دشینم و وکی دنه المال دهیلم اینجار یاسسیا دیسا جی از برهم فولکلور دگرم مثلا 2 سال بره لحرما کرجوسه من ناوی چیروکه که ساکر بود به زینا زیران ناوی چیروکه اوه نه تاسکا زیرا جمع چیروکه که بن خطی هی ناوی تاسکا زیرای بلکی او بجی شاخه کی وی بجی من پرسی لگونده زیله جامعه کبو گوتن او دزانه از جباتمان برادر کی من ملایک هیه وی من وی از عربا خو برمه وی داره وی جامعه دی چیروک گوت چیروک بکرتی و هایه هرچه کی پر مزن هیه وی کچکی رواندی خستیه قلا خواه و پیرا زوجیه دحب کر چیبونه ناوی کره کی دانیه عیسی یک دانیه موسی و ور حاصل پشتره کچک خلاص دبه او هرچ تی کشتنه او جمره ببو مراق ازلدو گریم حتی من تثبیت کر اچوم ویجی او کر یا چارا مثلا وقتی که از تثبیت کم انسانه کی سالخور لکوی در که هبه از دچمه بالی و از پیرا خبر ددم و اتشتا جیت پرسم مثلا سالک کنی بری امچونه باجار آگری فستیواله که من پرسا انسان سالخور کر گوتن کاله که فلان گندی عمری 115 ساله ولا ما اسوار بوم چومه وی داره من دنگی وی گرت من گلک تشتا من جدوی ورگرت اینجا به وی آوای از شب و روش خبات خود دومینم از تجار خبات خود رانا وستینم اینجا از خوازم وی ببیجم خباتا روشنبیری یا چاندی تشتکی جدایه سیاست و سیاستوانی تشتکی جدایه سیاستوان دکاره دست سیاستی برده دکاره هر سال کنگره خود چه که ناوی خود بگوارینه ایدئولوژیا خود بگوارینه لیبلی خباتکاری چاندا کردی نکارن خود بگوارینن نکارن دست جه بردن و دائم لید دومینن و تشتا برهب تکن دنبیسین تکن مال میجو و پیشکش خلق خود کن بله سیدا پرسک بالکش خوشکا گوهر فتاح نیرسا عنده بو از خوشکا حوالی مبین لبی بو چه دمان هاده شاعرین فلکلور نینن تنه دنگ بیجن هی هاوي اوين بري دكن يعني وقت تشتين بري دكن وطا افراندنا عن فلكلور نمانا يعني زي بقول برساوي تدقيم برساوي برد جيدة يا از برسباوي بدم ام ديسا سپاس خدای مزن ام سپاس بکن شکر بکن و ایرو گلک انسان مهنه دیسا به کردی خبر دادن استرانا دبیجن چیروکا دبیجن اف کارساتا کوهاتیه سر ملت کرد جدو آلیا و یک ج آلیه وان دولتین سردست و یک ج آلیه اسیمیلاسیونا و اینترنتا کنو درکتیه برنه از دو مهبر استانبول دو برادر بمره هبون مگو کامل نوا باجر بگرن باجار استانبول کو 15-16 میلیونه 6-7 میلیون کرد لیهنه مگو اشکار روشا خلقی از بزانبم کی دخوینه کی چتکه کی چواتکه
ام بترينا چونو هاتن بأوتوبوزا چون هاتن چونا قهوه خانه لسوكا چون هاتن تنه من دو انسانا ديت كو پرتوك دخواندن پرتوكال سر كاخص يدن حمو اوها تلفون قرتنا تقرق رق يا الفيلما تماشات كرن يانجي مساجا بياما شهر دلستاندن اینجار آنها در فتا کو انسان ما رابن لسر برهمن فولکلورا کردی خبات بکن لیکولین بکن لستران کردی ای کبن کلاسیک گوداری بکن او بکن او در فت نمایش انساناره یعنی ام بپرانی ملت بندس وکا نتوی کرد ام بر به تارستانه که اوسا و دچن که خود زانه پیشتی اگر دستهلاتیه که کرد یا سیاسی چه نبه پیشتی 40 سال 50 سال دنه یک انسانه که کردی خبر بده تونه اما بین سروی مسئله سیدا بله بگم بین سروی مسئله بگمان حوالی ما گلک پرس دکن او پرس وجی گلی جامعه گلی تماشاوان هجا عینی برمنن بیلن گوز پرسی خواب بکن پاش امی پرسی وجی بر بچه بستینن بری گم در باسی وار روشا کردستانی ببین و شونا زمان ایرو رول ور چندی پیش کتیه چندی ملت لی خوری در کتیه در باری تو وک مروف وکی نیویسکار رولا تا یعنی باندورا ما وک نیویسکارا لسر گل هیه بری گم هر مثلا مجارا زمان و ولات کردستان زانی از وی بیجم زمانه کی تبیرا من لگندو باجار کردستان تو کس به ترکی خبر ندا یا به عربی خبر تبا به کردی خبر دا از دچم لگندات گرم الباجارات گرم از الهر درید گرم از درینم ایرو وی چاخی خلقی گندا وک خلق مالبات فامیله تبا به کردی خبر دا ایکو جوان را دگوتن روشنبیر یعنی ایکو دکتور بون مهندس بون ابوقات بون ماموسته بون تماما به ترکی خبر دا لی ایرو تام به واجیه وی چه بیه ایرو لگنده کردستانه دایک بزارو که خوره به ترکی خبر دن بلی او بروکرات کرد کل انقره استانبول ازمیر وان باجار ترکای ای پیشکتی دجین حمو کردی خبر دادن اده چه مال گلکا زاروکی وانتین دست ماچید کن دجین آپوت بخیر آتی وکا کو از بفرم پری کیفامتی لی از چمه گندا جن زاروک تف بپرانی به ترکی به هفره خبر بمره یعنی لگور عادت به کردی مره خبردن لی به هبودن را به ترکی خبردن یعنی او پیوین کو بپرانی ترکی نه لی چند کلمه کردیش تخناوه به بودن را خبرده ایجار از وی خوازم ببیجم مثلا 6 7 یعنی 8 زانینگه باکوری کردستان بشا کرمانجی و بیه از گلک جار چوم لواندرا گریام باجار موشه باجار بینگول وان حکاری باتمان مردین دیاربکر مجوان را وک سمینر وک کنفرانس ملسر زمان کردی خبر دادا و از بجداری گلک برنامه کلتوری ده TRT 6 بو چاخی پشت بو TRT کردی از بجدار بومه من لوی در که 45 روز درس کردی دایوان خورتا اینجا او خورته که مناست کن هما بیجه چه پروبلمه که وانی پچوک جی چه دبه جمره بریا میلی یا پیاما تلفون یان جی تلفون تکن دپرسن او مسئله چوایه یان جی پیوکا ترکی که بکارتینن واتیا وی بکردی نزانن جمع دپرسن دبیجن واتیا وی پیوا ترکی کردیا وی کرمانجیا وی چیه اجوان رد بیجم از دبینم کو
يعني او خباتا کو من كريه او امكي مدايه تاثير خو كريه دنابا خلقي ده يعني او طوفي مرشان ديه هلبت نه استنه بصدا روشنبير كرد اي ديجي هنا او طوفي کو محميه مرشان ديه او طوف شين بيه وبري خوجي جرتيه جبر ويه كي از پر دلخوشم و از بچاوه کی رهنی لپیش روژه میزد کم تو هر بیجی سیدا بگومان ام بفین نوین رولا کسین روشنبیر هنه بلکی راده نوین نوک هدن گلک جارا جی وک برسوا کک خلیل قادر دیسا روشنبیر چکاری بکد دمین از دوین زحمت بگومان جرته وگو بیجین دیرو که دنابی تقید کرن یعنی رو وقتا ام بیجین همی سه پارچین کردستانه درفتنا قلت زماني خوا سربس بخوينه وكسن مينا ما مستزنار مينا هوالن ديتر قو هول ددن وي زماني خوا بباريزن وبي بني بسينن وبرتو كاتي درخن أفكارك يقلكي براستي مزنة وقرق بربشعب بيستندن يعني ام ولو الخوانا نارين ام بتشوكن تجاري ام نبتشوكن ام كاري هفدوجي نهل وشينن يعني رو وقتا ما مستصد وسي ويك برتوك آفران دي كركم قلكي بربشا بستينن أفكاركي قلكي مزن أفكاركي سازومان كار انجخ بكن نمرو وكي تاني يعني أوقا هولدان داي أوقا دبا خداي في كاري كارب وي زماني بباريزة وافر كلوري كردي بباريزة ليكولينا سركسن مي كلاسيك شبكة يعني كاركي قلكي مزنة كك خليل ما مستبرية مهرن روشا كردستاني راسي قال لك هوال دنيفسينن برسك يكي تايبت برسك تايبت كري اگر هاي تجي تشيروكا انجي سترانا احمد موسى اگر ت بنقها وناز بك تبرسفا يبدو باشا او دبشكو هاتي احمد موسى احمد موسى او دستانك بله انها وقت يكون من ببورن وقتی که من لیکولین فولکلورا کردی تکر برهم فولکلوری برهم تکر دنا واندا نزیکی 250 حب ستران کتنه دستی من ویگا دنا با کردا ده دستانا سیابند و خجه نافداره یا جنبلیه کره میری حکاریا نافداره و یا فرحاد و شیرین نافداره و یکا عربا کو لیل و مجنون او نافداره کرده ما قیدزانن اف سیچار دستان تنی هنه انا نزیکی جاره که من لی مذکر نزیکی 25 حب دستان کردین کرمانجی کو تنی سترانک لسروان هاتیه گوتن لبا من هي او احمد موسى جي يك جوانه لبلي وقت يكون من ليكولين تكير اوفان سترانا برهب دخست وقت متونه بكو السروان زيدا ليكولين بكم بيجم افچنه چتشتن كنگي چيبويا لكور چيبونه وقت متونه بو تنه متگو ازي بنفسينم و چاپ بکم مالی دیرو که ده پیش ده وی جوانی مرابن وی سروان تشتاش خواه وی لیکولین بکن و وی درخن حوله مثلا آنها لباکور کردستانی اف خورتی می کلوان زانینگاه ها بشه کردی کرمانجی تخوینن و هنکی کو بشه زازاکی جی تخوینن وقتی کو مکتبه خواه خلاص کن هر یکی لسر تشتکی تزاخوه دده مجبوره بده گونه ده دیپلمه ناگره ایجاد گلک لسر وان تشتا جمد پرسند بیجن ام لسر چه بدن تزاخوه از چند تشتا جوان را پیشنیارد کم اد بیجم لسر وان تشتا بدن ایجاد زیده تر آلیکاری تخوازن اد بیجم نا وقتی که از زیده آلیکاری بدم اون ترالی بکن و حق در ناکبن لی اگه که اجوار بیجم ون بنفسينن البام تم نفساندي هنا كو از بنفسين وان بيسا بدما ون شابكن كو سبيج ورا قوتن فرمو ورا لسربي سمينار كي بدا ونزان خبردن خلاص ايجار قالك تشتي وهنا
جبرکو از وقتی من تونه کو از تکبم کورaya لیکولینا وانتشتا تنی استرانه وان یا چروکی وان ادن ویسینم تکم مالی میجو çap tkim dueşinim o ez diçim hinekî dinê. Mesela ana min got 1710 perçe folklor hetanî sala 1995 min berhev kiriye min çap kirine ji wê hengê hetanî vêga belkî 100 perçeyê din jî min berhev kiriye ez ji mara wan nizanim ez hinek li rûpela xwe Facebookê dueşînim hinek jî ez berhev dikim ku ez bikime wek kitêbeka dinê. Ja ji van zêdetir mesela her ku diçe mesela spas Xwedê re gelek ciwanê me rabûne lêkolî li van tişta dikin ja barê min hinek tiştê din derdkeve holê. Mesela ew jî bi xêra pirsê ku ji min re tên mesela di kurmancî de peyvên watedar hene. Peyvên watedar. Mesela wextê ku tu herî mala yekî dibe ka em xacirgatekî bavêjin pêşiya lingê wî. Mesela xacirgateke gotin ne Ermeniyê Seyda? Na, Kurdiya kurmancî ye. Mesela mana vê çi ye? Mesela wextê ku hinek münaqeşek têkeve nava wan hinek camêr dikeve nava wan dêjin law dev ji hev berdin hema serê her yekî li ser balgiyê wî. Zanîm. Mesela ciwanê me niha van tişta nizanin. İcar ez vanaka şirovet dikim û dinivîsînim ji bona ku ciwanê me nû van tişta jî bizanibin. Ji ber wê yekê her ku diçe xebata min girantir dibe malûm e wextê salê min jî bi jor ve diçin hêza min jî kêm dibe li dîsa spas ji Xwedayê mezin re ez bi xwe bawerim û ez xwe weka ciwanekî 14 salî ez dihesibînim û ez li xewata xwe berdewam dikim. Tu her bicî Seyda tu dîsa jî xortekî tu xorte bi nerîna me tu xorte û înşallah temenek dirêj bo te gelek heval gelek temaşevanên me silava ji merçînin silav û rêj bo teva hevalê me silavê me jî ji wan re. Xwişkek delal gerden mîro tiştekî balkêş got ser mesela ziman. Ku her bijî hûn li ziman miqatenin û ev e 27 salê wê dibêje el Almanya min ez navê Kurd û Kurdistanê hertim li canê me de ye û em li zimanê xwe xwelî derdkevin. Pirsa min ew Seyda îro rol Kurdistana Bakur. Zaten ev kesên em li Ewropa gerek em zimanê xwe xwelî derkevin ji ber zimanekî welatê gon pêk xwe jî dibin ew jî zimanek ekstra ye zêde ye lê birê ew derfetheyê got zimanê xwe xwelî derkevin. Bes em vegerin welat li Kurdistana Bakur. Îro ram dibîn ziman gelekî qels e millet xwedî lê dernakeve. Mesela Esmanisyonê yani ew têkiliya ketin nav civaka Tirkî de yani sebep çi ye? Rewşenbîrên wa baş in yani tu mîna rewşenbîrekî ji Kurdistana Bakur kilo weşûn wa negirtî li milletê xwe çima millet dûrî zimanê xwe ketine çima dûrî kultura xwe ketine. Sedemê ku Kurdên Bakur ji zimanê xwe ji kultura xwe dûr ketin sedemê yekemîn siyasetvanê Kurdin. Wextê ku piştî 1974-5 kusa jî nîşka ve rêxistinên Kurdî ê binerd çêbûn wî çaxî ez bawer dikim li dora 14-15 heb rêxistinê Kurdî çêbûn ji xênî Partiya Demokrat a Kurdistana Tirkiyê hemû endamê wan rêxistina bi Tirkî bi hev re xeber didan. Bi Tirkî xeber didan. İca birêne wextê ku em li zaroka vêga xelq rewşenbîr em dibêjin çav û guh û mejiyê xelqê ye rewşenbîr. Bêguman. Çawa bavek dê bav li zarokê xwe xwedîtî dike
روشنبیر گله وسا خودیتی الخلق خو بکن ایجار وقتی کو برنه وقتی کو امل زاروکا درینن بابک چوا حرکت که چوا خبر ده زاروک جی عینی وسا خبر دن مثلا جاره که اچومالا جامعه کی مدی لاوکه کی وانه بو 5-6 سالی بو عینی وها دستی خواه جدیا خواه اوها بلند کرد دگو یاهو اشتره دبیجم نزانم چه بده من تنادی من اینجا من جبابی وی را گوت مگو بخوده اف یاهو کلمه یاهو دستی خواه بلند که مگو افشته گرتیه مگو وی لاوکی جانا ببه با زاروک کردا برا زاروکتیا خواه فیر ببین ایجار وقتی کو خلق ما ببینه سیاستوان کرد به ترکیه خبر دن و اوجی به ترکیه خبر دن یا وقتی کو سیاستوان کرد گرینگی ندن زمان کردی خلقی ناده زمان کردی اینجا افتش دنابا سالاده چه دبه یاد دوا تشتکی پر گرینگ هیه وقتی که تو به چه زمانی خبر دی تو مجبوری بگاوی کلگور کلترا وی زمانی جی قالبه کش خوره چیکی اگر وقتی که تو قالبه کش خوره چیکی وی چاخی تو خدمتا وی زمانی تکی برنه لباکور کردستان گلک پیوه که ترکینه ناوروک ترکیه لی پی بکرمانجی دبیجن کتنه ناوا خلقی بویه مالی خلقی یک دبیجه پولیس از گرتم بنچاف از گرتم بنچاف دو کردی ده تونه یه وقتی که تبیجی پولیس من بنچاف کی ده یعنی پولیس جدور و دائم تعقیبا متکه متشوپینه اچت کم چناکم لی بله د منطقه ترکی ده وقتی پولیس بکرستوا مرف دگره مرف دبت خه نظارته کرد باکور سیاستوان کرد باکور گوتنه پولیس از بنچاف کرم یا پولیس فلان کس بنچاف کرد اف شاشه کا مزنه چمکی گرتن به هزار ساله هبید نوا کرده ده وقتی میری کرده بونه دولتا کرده بونه گرتیگه کرده بونه دادگه کرده بونه وقتی که لشکر پولیس کرد وقتی هر یکی بگرن بینن دو کردی ده دویژن دست سر کرن هاته دست سر کرن یا دوا دویژن کس نزانه بریکا دستی کید بریکا کیده تشتکی وسط کردی ده تونه یه لی مخابن دبیجن اف جی سیاستوانا درباسی نوا خلقی کرد بیه یا سیا دبیجه مرف گله دستی خواتیخه بنی کفر یعنی منطقاوی دو ترکی ده ابا گله مرف مسئولیته که لسر خواه قبول بکه تشتکی وسط کردی ده تونه یه لی مخابن وان تشتی هانی کرنه مالی کردی و ایرو روزانه د نویسا ده دوشانا ده ده هر دریده تینه بکار آنی سببی که ایرو خلق کرد باکور که زمان خواه چانده خواه دور کتنه اف سیاستوانی منه که حموکا به زمان ترکی و منطقه ترکی حرکت کرن خلق جوان فیر بیه والله جي مخابنيه سيدا اف نخوشي خوياي بله اف نخوشي مگو خوياي الهمي كردستاني بارتيه مجي لروجاواي كردستاني برانيا ادبياتي واي قد نيوسين زماني عربي نيوسين بله راست بله مخابن يعني اگر بلاوكا كيف زماني كرديجي درخن زحمت بوا زحمت وبخلكي جو بخوين يجي زحمت جوي بلاوكا بخوين بس تشتك تبالا مكشان سيدا يعني رو ام دناف چار كولتورا خولي دبن لكردستاني يا انجي سي كولتورا بكيماني يا عربي يا فارسي يا تركي تبفي نفي امي جهدو بقرن يعني وا قالك تشتي مبرنن امي جي قالك تشتي وا ببن فدما جو مثلا زمان ذاتا وقتها عم تشتغل نيرو بلكي از وقتها تشتغل انجي داخفهم هنكي او
ام بيجن تشتن عربي از بفهم نفهم جبر نخوندنا من بعربي بو ج بولا كي حتى انيفرسيتي حتى زانغوي بعربي خونديه يعني او هفوكا يا كردي دما غوزدان خدم تدي تشو سر هفوكا يا عربي يعني بحمد جبر او فيركرين او پروردكرين هاتيه كرين فتقازنانك دماكو امجي تركا ببن انج عربا بن انج فرسا ببن عيني اوجي جمد بن يعني في مسألة تشاو هدوين في مسألة ما تأثير هدوت ناكن كيكو آنها الجندكي بفكرك ومالي جيراني هفن وقت نانه مالكي تنبه دچج مالا جيراني خو نانه كي دينتك وقتی کو خوی تنبه یا دما چای تنبه دچنج مالی جیران خوتینن زمان جی عینی وسا جهبو دو پیوا دینت کن مثلا دوان سال داویه دا از دبینم دناوا ترکی دا پیوه که دیجن درس تدی اف جره دبیجن فایانس کو بنی خانیا پی چه دکن او دو فایانس وقتی دگیجنه هبو دو قلشک دنابا وانده هیه کردی درزه او یا ترک آنها وی درس بکارتینن او درس کردیه شخوره بکار آنینه مثلا نانی لواش او نانی وسا تنک کل تندوری تخن پرانی لسرحده چه دبه ترکان ناب جیره ندیتیه لاواش جبوكو حرفا واو دبليو كوتنيا تركي ده حرفا فيب كارتينن ينجار وقتي كو كردجي تشبريا اسلامج عربي قرتبن تشبريا دسلاتيا لسر خوش تركاوش فارزا قرتبن پر نورمالكو بيوي عربي دنابا زمان خوده بكار بينن ليه تشتي جرينج ايفا گلک فرما کردی خرانه کن وقتی کو مثلا وقتی کو یکی کرد کو جلو برگه کردی لخوک جدور و جیبه مرب دزانه کو کرده مثلا نا باجار استوکولم مدیتیه جانا هنه پیره که کرده هنه جدور و از دبینم کو چارک سریوانه او لاچک دبیجن پیره از دزانم کو او جن کرده لی بله مثلا وقتی کو کرده ما وقتی کو بپیوند نابا آخفتنا خوده پیوی عربی فارسی و ترکی بکار بینن لگور فرما ترکی بکار بینن او پر خطره او پر خطره مثلا تشتکی از بیجم هنک دنویسینن دیجن کردی آخیف کردی آخیف افج روشنبیر سوید درکتیه یک کردین لسویده به سویدی دبیجن کردیسک تالانده یعنی ایکو کردی خبر دادن ایجار وان انسان ما نزان کو کردیا کرمانجی چواته گوتن وانجی گوتیه کردی آخیف او کت نوا مدیای زمان نویسکی او بو مال کردی حربو کی دو کرمانجی ده دبیجن آخفتنا بکردی نابیجن کردی آخیف وقتی کو تبیجی کردی آخیف فرما کردی وانداده به دی وقتی تبیجی آخفتنا بکردی ویچ آخی فرما کردیه اینجار وقتی کو فرم یا کردی به مشكلة نية برا بيبي عربي و تركي دنابي دهبن لي وقتي كو فورم نيا كردي به او خطرة مزرعة مثلا ميناكي كي بيجم روجا كي از الهولير بون ام بالاوتيل كي بون از شوم كتم اف اسانسورا كو مرب لي سوار به مرب دو قاطي جور بله حيس مدي حيس دي ظلامك بيشيا من كراسكي سبي دريج ليه وعقالك سبيل سيرة أو قيتانكي الرش الدورة سريوية أجي شوم كتمة مجي بعربي جو خيو مرحبا أيوة لمن فقريا مدي سنبيلك يوساق راسة ليه جو ماتشمات مرب كردي خبر نادي
يمقو حيرانة شعبته والله أزبي قيافتي تدبيني قيم تقول بلكي شيخك عربستان يا هاتيا بيدري مسألة أبيايا قال مر فورمي وندانك وكيدني مشكلة تنية بله سپاس گله کی ماموستا براستی گله کبال درباز بین دی ساسلا و بو تو بو مجی دکن سر چابه من سر سری من بری زرم پرسان خواهد دو سلاو ویج بو همی تماشوانین می هجا و پرسنوا و بتایبت که درویش عبدالعزیز بو اف وشانا میازم دی سر گله قدا بلاف کریه ممنونی وینم سپاس جره مالاوی آبا أنا ما لاوي أبزات أم حزد كنجو حرتم جيل ما تماشى بكش بوجمر بار بك بسر مال برنديتر سيدا زي برسكي درباري أولا أولي بكم رولا أولداران دباراستنا زمان كردي ده يعني تشتك تيجوتين قوتنك هي دبيجين دبي زمان آيتك وجاية خدينا هر زمانك وك هر زمان آيتك جاية خدينا قالوا دار ما حتى تشرا دي لوي آيتي خدي دركتنا وزمان خو پاراستنا بله راسته خدای مزن د سورت روم ده آیت 22 عین وها گوتیه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم بكردي معناه أبا خدای گوتیه زمان و چند همو مخلوقاتا هر یکی آیتک ج آیت منه لی بله مخابن حتانی 15-20 سال بریجی همو اولدارن کرد جی ای همو ای ترکیه جی ای عربا جی ای فارسا جی دجمناتیا کرد و کردستان اتکرن ایجار اب اولداری هانکی وقتی که ام کتن ناب لیکولینا وانا او ناس کرن مذکر که تمام به استخبارات وان ولاتا بگیره داینه یعنی من جاره که من هف پیوینک به رزدار شیخ ادهم برزانی را کرد عینی وها گو همون ملت دنیای دین اسلامش خوره کرن بو جنا پاراستنه کرنه یعنی کرنه شور و حسب و پی خو پاراستن گو کرده تنه خو کره شور و حسب و خو قصد دست اسلامه مخابل ایجار خاله سید آنها انسانه کی کو باوریاوی براستی بخوده هبه یعنی باورمنده کی اسلامی کو براستی باوریاوی بخوده هبه باوریاوی با آیت خوده هبن باوریاوی بو محمد هبه گلک زمان کردی اولی زمان کردی بپارێزه چمکی ظلمکا مزن لزمان کردی لچاندا کردی تکرنه ایجار مخابن صد مخابن گلک چیروک مسلوک جی لسروان مسئله هیه دبی یکی کرد چوه حجه تدی دچین سری گری عرفه اولوری کردکا شیطان هیه کبرا داوه جناوه یکی کرد به گروبه که ترکاره چوه لسر گری عرفه اوه کردکی دن به گروبه که دن را دیتیه و قیریانه خواهویتنه هف کیف آوان هاتیه و به کردی خبر دایه دبی یکی ترک لوان و گریه گوتیه به ترکی دویجن اینجار گوتیه الله عشقنا باری بلوجلی بردا yapmayın. Yani خودش و راضی به قنم دابشکرین لوی دره نکن yani به زمان خو خبر نده ایجار به ترکی خوشه کو مرف زانبه ایجار جبونا انسان باورمند تو خوازی برا فلا به تو خوازی برا جهو به تو خوازی برا مسلمان به تو خوازی کید به برا به اگر باوریاوی به خدایی وی به پیغمبری وی بوی پرتوکا پیروز هاته به هبه و پاراستنا زمان کردی بکه و لی خودیتی بکه
انسانك خودیتی نکه او مسلمانکی سخته و دروات که تو هر بيجي سيدا بيجومان مثلا اولداريه ويعني وقت الديروكا كرديان تماشا بكن ترانيا ادبيات كرديات نفساندن كسن اولدار بني نفساندن يعني حتى ملاي جزيري ولا احمد خاني و الادبيات وبنر او رحي مسلمانتي تدهي يعني بس دي ساجب زماني خو نفساندن زماني كردي نفساندن رو نزانه ما گوتاجی کرم کر دبی گو اف شیخ و ملا جی معین اوی خود کن اولدار گریدان برجاندی نواهنه به صلات على حکومت کردستان دا بیرگل کرنه اجبر فيها يخونيزي كي كردايتي خناكن برانيا واجي حتى خطبي خواه بالجامعة بزمان عربي دبيجن مجبور بزمان عربي بيجن كان زمان خبج ما مستمدي سامي بقر مسألة زمان وملتها برسا من أول يعني قال ملت بزمان خذ ورايا خذ كين أسماء قال له كرد كاريبون دريا زمان وتورايا خواه خود جهاني ربيتش سبين كو أمجي ملتك خود زمان خود تورن إيرو از بی بیجم انسانک وقتی که خودیتی لپیروزیین خونکه کسک خودیتی لپیروزی ویناکه وقتی که یک مال خونه پاریزه میجیا خو کلتورا خو پیوی خونه پاریزه کسک جیره نا پاریزه وان تشتی ویناکه برنا خدای تعالی دو قرآن پیروز ده وها گوتیه إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا خدای گوتیه من هون جهاب جدا وك قبيلة وك عشير وك نجات جدا جدا آفران ديش بكون هبو دو ناز بكن اگر بذكي إيرو بالصدا نجادين جدال دنياي هنا لبلي ام انسان دنياي اب 7 مليار و نيف كو هنا ام كوم تكن ام درينن چار بر تيده هنا سبي مل انسان سبي اي صور اي رش و اي زرك لبلي بالصدا نجاد جدا هنا خداي مزنجي دو قرآن پیروز ده گوتيه منهون جبودن جدا آفراندنه ایجار اگر برنه من بعالمه کی سویدیا را جاره که وک هفپیوینه که چیکر وقتی که از سر اول چوم قرصا زمان سویدی ما مستج مرا گو هر کس ناوی خواه و ولات خواه سر کاغذه کی بنفسین او ها دینن جبو ازانبم هونشکوی درکینه کینه ناوی چیه؟ اره ورحاصل ازو سیحب کردا جی لبر هبو دنیا رونشتی بون ما مستهات سرما جم پرسیم گو اجباکوری کردستان ترکیه ما جیکی را گو تشکری گوش کردستان سوریه کردستان ایرانی جی ایدنی پرسی گو اج عراقی ما مسته فهم کرکو اوجی کرده چمکی لبا ما رونشتیه گو تو کردی یا عربی گو از کردم گو نخواتیش کردستان عراقی گو نا اج کردستان اج عراقی ما گو نا تش کردستانی اوپرا خیدی او لتخته نقشه کردستانی چیکر گو چوا دابش بیه اف جمره بو مراق من وقتی که از بچک فری سویدی بو من عالمه کی سویدیا پرسیم بگو سبب چیه؟ اب پولیتیکا حکومتیه یا و دولتیه؟ گو یا دولتا میه مگو چما اب پولیتیکا هان اندمشینن اینی وها جمره گو اگر تو کرد بی که تو زمان خواه نزان بی تی کلترا خو نزان بی تاریخ خو نزان بی گو منفعتا من دته تونه گو تی ضرر جی بدی ولاتی من لی گو اگر کو تو خو ناز بکی گو تی ضرر نادی ولاتی من تی ولاتی من بپاریزی برنه برنه لسر وی من گلک تشت فهم کر
پشتره ملیکولین کرد دنابا انسانی که لسویده خرابید کن پرانی اب خورتک مورتک خورتکه کردا ایکو خواناز دکن قد تکیلی خرابیا نابن مثلا 15-16 حب گروپ ده مکتبه که ده خورتکه خراب گرتبون پولیسا 15 حبون تنه یکی کرد نابوان ده هبو ایدنه پرانی عرب بون ترک بون فارس بون و ملت جدا بون شخواد تجیش ای ولات اسلامی بون برنه دناف 15 حباده تنه یکی کرد هبیه اوجی ملیکولین کر بابی ویدیاوی جاهل بون نزان بون جبونا اداره خو هاتنه وی درکه تشتکی کلترا کردی ندانه زاروکی خو اگر انسانک زمان خو کلترا خو بپارێزە لە هەموو وڵاتی دنیای بقیمەتە هەر کەسێک قیمەتاوی دیگرە و ڕوومەتێ دەدێ کەسێک و کورد بە و زمانێ خۆ کولتورا خۆ نەپارێزە حەنەکی خۆ پێ بکەن مەزەلا 1985 باش تێ بیرا من مزارۆکێ خۆ ڕۆژە ئەول برە مەکتەبێ مامۆستەی کوردی جوانرە تاعین کرد چمکی من گوت ئەم کوردن gelê însanê me hebûn zarokê xwe wextê dişan mektebê digot bira dersê Türkî bixwînin Kurd bûn dersê Türkî bixwînin heta medya Swêdê jî li ser van însana dinivîsan digot Kurdin siyasî ne ji ber zulma Tirka reviyan hatine vê derkê jî li virê zarokê xwe dişîn mektebê dixwazin zarokê wan zimanê Tirkî bixwînin îcar keko anha zaman rihê nijadî ye rihê netewiye çi meriv şexs be çi meriv civat be çi netewe be eger ku ziman tore jinav meriv derket meriv dibe yani haşa ez bibêjim peyv nexweşe jî meriv dibe wek heywanekî di nava daristanê de am mesele ev yaye saat xweş mamoste spas نظام گو دنگ ودانا دنگ مه اجبر وی هوار کی نویسان دو گوتو بو دنگ میوانه ته گله کی خوش تمه دنگ ته ضعیفه جمجی خویای لو دنگ المفد گره خویای مثلا تکنیکی فرسك اكيد نویسان دو باز بار حواله ما عبدالعزيز بو درویش عبدالعزيز كتبو اف سیاست مدار مدما گو بزمان دولتين داگیر کرد نویسینن اجبوکو ارمنجا خو بگینوا جبو گوتنا خو فهم بکن ام چت خوازن جوا جبر في هاي بواز مثلا تركيا ما لكردستان روجافا بعربي ديفسين دي ام افناما مجبو حكومتها سوريه جداكو فهم بك كادا خوازي متشنن هوا ديسا ما مصدر ويش لوب زمان عربي دانيه ذات تيجي زمان عربي ما زنار بلسان الأم ضروري جدا بزمان دايكي قال لك جرينجر ليه بلي دماكو أم بزمان ديد نيفسينين جبو أم دنج خبجين جيهانه ودنج إيش وآزاره جو بسري متين أم بجينين أف دولتين داقير تشد بيجز در باري مثلا بيجا معرف چقا زمان زانه به حوقس باشه مثلا gelek خورتê Kurda hene li Swêdê heta ku zanînge xilas dikin heft ziman heşt ziman dizanin bejî rast wextê ku ez jî beşdarî xebata kurmancî dibûm ya Enstitûya Parîsê a Kurd wextê biraderê me dihatin me dijmart ku hinek hebûn 10 ziman jî dizanîn keko anha axiftina bi zimanê biyanî ji bo ihtiyac wacib e ku meriv zanibe helbet wextê ku tu wek Kurdekî rojava wextê ku tu nameyekî binivîsînî wextê ku tu bişînî ji bo koma milleta yekîtiya milleta re gelet bi îngilîzî bişînî wextê ku tu ji hikûmeta Şamê re binivîsînî helbetê bi erebî binivîsînî lê
چه زخت لسر تهیه کو تلمالا خو بزاروکی خورت بزمان عربی مجول ببی زخت نه مسئله ابه چوا احتیاجا انسان به هر تشتی هیه مثلا ازوته امده حب هبره دشنه خوارنگه که ام خوارن دخون یک ترشکیش خوارد دیگره یک کتلکا دیگره یک پیچیک دیگره یک مهیره تخوازه یک شوربه تخوازه هر یکی خوارنه که جدا تخوازه لی ام تف حوالی هبن برای هبن به هبره چونه وی داره اف احتیاجه لی بله وقتی که تدمالا خوده ده جوات خوده ده پرستنیا خوده وقتی که تزمان خود بکار نینی وی چاخی تشاشه که پر مزند کی تزراره کی پر مزند دی خواه مثلا ایرو گلک مناقشه تکرن هیجی اولداره ما بسلمانه ما عالمه ما دینی نگیشنه قناعته که انسانک وقتی که دمره منکر و نکیر تینه سره یانجی لحشره لسر پرا صلاته او حساب و کتابه که جید پرسن بزمان ویت کن یا بزمان عربیت کن هیجی عالمه ما برسوا ویتشتی ندانه جمتایی برسوا من اوه اگر مادم که خدای مازن گوتیه هر زمانک آیتک جا آیت منه از کردم و بمرب کردی خبردن اوه هان عربه و پیرب عربی خبردن اوه هانی که سوریانیه و پیرب سوریانی خبردن هان ترکیه و ترکی پیرب خبردن اوه راستی اوه حقیقت اوه لی بله دلی وان قابل ناده که ویتشتی ببیجن مثلا گلک تشت هنه لسر اسلامی لسر حیاتا پیغمبر لسر شرا مثلا وی روژیل جی که دینجی می باس کر وقتی مرف هر حجه مرف تای گیاج عرده را که گلک مرف قربانه کی بده اویان نراسته اویا عربا کیسی خو خستنه ناوه جبو کو حجی زرار ندن طبیعتا وان خوزای وانا ایجار هنه تشت هنه عالمی ما نویرن ببیجن برینه امویا دولت چیکر نو تو 8 سال پرانیا حدیث پیغمبر گوهارتن گلک آیتا گوهارتن پیشتره وقتی که عباسی هاتن ده سلاتی وان دولت آبا کر گلک تشتی که امویا چیکر بو را کرن لی هنه تشتی که فایده وان تیده هبو هشتن او تشت هیجی دومینه هیجی حتی ایروجی دومینه اف نراستن شاشن لبلی عالمی ما نویرن من به عالمه کی مزن هیا نبی نبیجم قرآن تفسیر قرآن ایش چکریه روزه که تلفن یمکن گو کتوری هنک ایشه تکنیکی نشانی می بده دو کامپیوتری ده جبونا کو اس تفسیر خو بنفسینم اچوم پشتره ام چونسه خوارن دانمه السر خوارنی منهنه تشتا جه پرسید حقی اسلامی ده گو تش کرد زانیم گو سیدا از لیکولی ناتکم وان تشتا زانم گو خودش تا رازی و همه وان تشتا دف جه بردن تشتا کی دنه من جه پرسی گو خودش تا رازی و دست جه برده وان تشتا نفسه ایسیسیا مدی گو زین العابدین گو واللهین اگر کو همه ام دست بدنه گو افتشتی مایه جیوی هره برینه ایرو 57 ولات اسلامی هنه اسلامیه که آیتا خودیه که شخوه اسلام لسر 4 لنگایه آیت و حدیث اجماع و قیاس اجماع و قیاس الهر داری مرد کاره بگوهارینه و پی خبر ده لیبلی آیت و حدیث مرد کاره بگوهارینه باشه 57 ولات اسلامی هنه ده جهان اسلامی ده ام درینن جغینی کردا همو اسلامیت جدا بکارتینن یا جبونا خودی لترکی ببوري ما يعني ما بس تاتا اوه كو اسلاما هي لغور برجوانديه خودك نتا وكولات بله لغور برجوانديه خو و لغور ولات خو اسلاما کانوش خو را آوا کرنه و لوی گوری مسلمانتیا خود کن برینه عید برینه روزا عید رمضانی
لترکیه روژک جدایه لناف لسعودی عربستان روژک جدا عیدا خود کن ای باشه کی جوره گوتیه وی تشتی هانه که بکن ایجار جبونا خوده ام زیده نکبن ناف مسئله دینی شخوا دین جی بشک جی کلتوره یه دین جی کلتوره سیاست جی کلتوره زمان و توره جی کلتورن اواناکا لی جبرکو ملتی ما پرانیا ملتی ما ام مسلمان سنینه گلک ام حرمت جی کردین شیعه رجی کردین علوی رجی کردین ایزیدی رجی کردین فلا رجی ای کاکایی رجی گلم حرمت جوان را بگرن و ام وانا بپارزن دا بخوده چواکو آیتا قرآن دویجه لکم دینکم ولی دید دین واجواره و دین مجمره سیدی از گوتنا تبشکر دبرم حواله کبو بناوی نوزاد درویش دانی بو گوتو بو او کسن اولداری ما اولداری کردا رولک گلکی خراب لیستن و کیش همیا کردی لپاش خستن تکاره برسبابی کسی اب گوتن راسته مثلا از بخواه سال 1968 از بومه اندام پارتیا دموکرات کردستان ترکیه یعنی از هیچ نه بوم اندام پارتیه جی هیا من جی سیاست هبو جبرکو او فقیل جم بابم دخواندن جی هریمن جدا جدا هاتن تب انسان ولاد پاریز بون دائم دنبا خود مسئله سیاسی خبر دادن پیشتی 1938 پشتی کو کمالیزم ترکیه سرهلدانا کرد یا لدرسمه جی تفاند و کردا تب اعدام کرن حتانی 1940 دست پیکرن همو برهم کردی شوتاندن لگوندا جندرمه بسواریا هسپات گریان برهم کردی دی شوتاندن پشتره سیستما دولتا کمالیزمی کردا بدین خاپاند بدینه کی سخته وانا خاپاند مثلا طریقتا نقشبندیش مولانا خالد شارزوری دست بکریه و لسر اساس آباکرنا کردستان که سربخواه چه بیه پیشتی سرهلدانا شیخ سعید کوپرانی شیخ و ملای کرد بجداری سرهلدانی بونه ده سال 5-6 ده دولت شیخ بجیک به نام نقشبندی درخست حوله اینجار عسکر پولیس والی باجارا قایمقام آمرهیز پولیس و عسکرا تب دبون دچون دبون مرید وان شیخا و ذکرات کرن اینجار کردین جاهل پسن وانددان دگو شیخ موسانه حتی نیکو وان ظالمه ترکاجی جره مطیعن و تید کبن طریقته اگر کو مسلمان کرد یعنی وقتی کو از دبیجم مسلمان کرد از نحقیت کم او کسی سختکار کو بنابه مسلمانتیا کرد کو دجمناتیا کردات کن او تب ظلام دولتی بون نتنه لباکور لئے روجابا جی لئے باشور جی وصابو برنه از مثاله که پر گرینگ از بیجم کو متثبیت کر یکی کشه فلا جمدیاته لآلمانیا وقتی کو کتیه نخوش کتیه شب و روز گریه کی چوه باله جوان را گوتیش کرداره بیجم برا کرد من عفو کن من گناهکاریه که مزن لپیشوری کردا کریه اینجا سروک فدراسیون سوریانیا دوسته که منه او بخواد چوه باله گوتیه یا ابینا تا چه گناهکاری لپیشوری کردا کریه گوتیه از آجان ترکیه بوم ترکیه پرد دامن مدشان ده سوریه مدشان عراق مدشان ایران دگود حق کردا ده آگاهداری تو بکه بنفسینه بینه بدمه که امزانه بن کرد لوان درا
çitkin çinakin. İcar dibê li ser wan raporê ku min dida Türkiye wan rapora dida Sûriye, dida Iraqê, dida İranê bi seda ser wan raporê min Kurd hatine idam kirin û hatine işkence kirin û hatine kuştinê. İcar gotiye ez gunehkarim Xwedê min efû nake bira Kurd min efû kin ez rica dikim bira Kurd min efû kin. Birêne ku bi çi awayî heta keşeyê filaha di nav Kurdê Misilman de bikar danîn. Baş e wextê ku filekî keşekî file ku were Xwedê were Qamişlo here Dêrezorê here wan bajarê Kurdistanê bigere di nava Misilmana de ma Misilman Kurdê Misilman çi bîr dibin ku ev ajanê dewleta Tirkiye hetanî ku wî bi devê xwe negotiye. ڕاست جێ مخابنێ باشە سەیدا ئەم هاتم بەر داویا خەلەکا خوا لێ تەپەحسا سیاسەتێ کرد هەڤارکی me pirseke siyasî dikin berê ez pirsayî bixwînim slavîş bo fikeke Elî Cafer ew jî nivîskarkê me yê Kurd e hêjayê gelek hevalin dost û ezîz ji ber nivîsandine pirsa hevalê me derbarî tu azad seyda tu azadî got tu bersivê bide an nede divê pirsek bi rastgone ka rola PKK ka xemnakiş Mamoste Reşîd Hiso jî hat ew jî hunermendkî me yê hêjayê bes pirsa Mamoste Xelîl divê ka rola PKK dê dwarê çanda Kurdî de ev çil sal e ku li Kurdistana Bakur'in çi rol lîstinin bi çavekî wek kesekî rewşenbîr ev serbora dirêj di çil salî de rola PKK li ser çanda Kurdî çi bû? Rola PKK li ser çanda Kurdî neyînî bû, gelek xirab bû. Çendî ku li hinek ciya kovarên bi Kurdî rojnameka qirase derdixistin rûpelek do bi Kurdî dinivîsandin jî lê belê mesele ne ew e ku bi Kurdî binivîsînin mesele ew e mantiqa wan naka xeberdanê wan projê wan destûra wan programê wan her tiştê wan bi Tirkî bû bi Tirkî bi hev re xeber dan. Mesela îro li Başûrê Kurdistanê di wan çiya de di wan şikefta de dijîn li wir jî bi hevbûdinê re bi Tirkî xeber didin. Min xortekî Almanî dît bi min re bi Tirkî xeber dida û behsa gerîla dikir, behsa heval dikir, ew dikir min got tişkur fêrî Tirkî bûyî got ez 4 sal di nav PKK de mame ez li wê derkê fêrî Tirkî bûme. Yani piranî siyasetvanê hemû grûpên siyasî ê Bakurê Kurdistanê min berê jî got axaftina wan rabûn û rûniştina wan civîna wan zimanê wan ê resmî Tirkî bû lê ê PKK zêdetir Tirkî bû. Toreya Kurdî xira kir PKK. Yani ew urf û adet û toreya Kurdî û kevnare ku di nava Kurda de hebûn ew ya ji binî têk da. Mixabin ev tiştê hanekê tu siyasetvanekî tu siyaseteka milletekî cuda weka yê Kurdên Bakur xirabî bi çanda xwe bi zimanê xwe nekirine. Ez vî dibêjim. Spas gelekî Mamoste hêja ku ev saetek ku 40 deqeye 40 xuleyê em karin bêjin em bi hev renin. Eger gotinek teyî dawî hebe derbarî zimanê Kurdî çawa em ê zimanê xwe xwedî derkevin çawa em kesên Kurdên diaspora em ê vî zimanî vejînînin û lê xwedî derkevin û karibin berhemên xwe pê çap bikin tê çi şîretê bide xwendevanan yê ku hin hayê wa ji zimanê Kurdî heye gotina dawî ji te re fermo. Gotina dawî et dixwazim vî bêjim ez hêvî û rica ji hemû dê û baba dikim ji hemû Kurda dikim ku bi zarokê xwe re bi Kurdî xeber din çîrokê Kurdî ê folklora Kurdî ji wan re bibêjin
عالم کردی عالم کردا بوان بدن ناس کرن وان بابو کالی می کفنار بوانا بدن ناس کرن و خوزایا ولاتی خو بوان بدن ناس کرن یاد دوا اب کردین دیاسپورانه هیویا من رجا من جوان جی او جی ندبن تأثیر و ترس و زختا دنه او جی بزمان کردی و شان خو بکن آخفتنا خو بکردی بکن و خباتا خوی سیاسی جی بکردواری بمشینن اگر ایرو خطره که مزن نتنه لسر ملت وکا کرد لسر گلک دولتین پچوک جی اوه کو او راگیهاندنا نوژن کو ایرو بریا اینترنت درکتیه مالا ملت آخرات که اگر ملت لخواه و نگرن هایش خواه نمینن لطوره خواه زمان خواه خودیتی نکن پیشتی 5 ساله دنه اف ملتی کو ام دیجن لدورا 200 نتوه جدا هنه وی ورن دا کبن 15-20 دولتا برنه ده سر 100 سالا 20 ده نزیکی 3000 زمان لدنیای هبونه وقتی 100 سالا 20 خلاص بو هات 100 سالا 2000 جوان او زمان داکتن لدورا 500 اگر ام لزمان خواه چاندا خواه لپیروزی خواه خویتی نکن مخابن ام اجتی کبنوی روشه ایجا خدای مزن محمویا بپاریزه و سپاس جبو جنابه ته و تلویزیون و کارمند تلویزیون و سپاس جبو تماشاوان آنجی که حوقاس زمانه کی دریش لما گهداری کرن و رانزانه و لهنه جیا چمکی شف درنگه خدای مزن آلیکاری ما تمامه و سرکفتن جی کرد و کردستان رتواز تو هر بجی ماموستا زانه چما هی رانزانه جبر کیف آوا گلکی جا خافتنه تر هاتن جی زانبونه تر هات و ام گلکی کیف خوش بون هبونه تل سر پیف تیوی اسپاسیک مزن جبوتا جبو همی تماشوانن هیجا گلک مروفن هیجا ایرو مشوپاندن گلک جوانی ویسکار بون سیاست مدار بون هوالو دوست بون روشنبیر بون سپاس جبو تبا جبو کومنتاری و جبو پرسن و بلکی ما پرسن هنکا نانی سر زمان لیبلی باورم تبرسوا گلک تشتادا و کیفا گلک خلکیش تر هات و جا خافتنی تا ام هیویدارن کو روژا کی دیتر آنجید خلقك ديتر ام بحثا هناك برهمين تبكن بتايبتي برهمك تهيئ تنيفيس عنديه حمدين وشمدين از بارم تنيفيس عندبو مجي نيفيس عنديه روجك امي خلقك تايبت درباري دستان كردي تواي بكن وحمدين وشمدين بتايبتي ان شاء الله ان شاء الله قال لك سباس سيدا قال لك سباس شبو تباشبان جارك ديتر سپاس بو حوالی می کنترل ماموستا اسماعیل درویش ماموستای براستی کویرو ما وی گلکی هشت تماشاوانی ایجا حتی روژا هگرون بخوازن روژا دوشم خلقک من دی هیه به پروفیسورا کی زنگوی ده امی بحثا دیاسپورا کرد بکن کرد میل اوروپا که چی کاری دکن دیانم چه آستی هگر محز بکن روژا دوشم 20 ساعتنا لما تماشا بکن بمین خوشیه ده شب باش